u odnosu na ta vremena kada su imali svog gradonačelnika i kada su bili najznačajniji faktor u vlasti, rukovođenju, planiranju života i upravljanju gradom. Nažalost, mi danas, evo po prvi puta nakon te kratke naše povijesti i boravka u ovom gradu nemamo ni jednog vijećnika. Jedan broj Bošnjaka muslimana ostao je cijelo vrijeme rata. Prema mojim saznanjima ta cifra kreće se otprilike negdje oko 400 osoba ili persona. Dakle, oni su cijelo vrijeme rata boravili u gradu Šamcu, a poslije rata u Bosanski Šamac otprilike vratio se možda još toliki broj. Ukupno kazano mi danas nemamo više između 800 maksimalno 900 Bošnjaka koji stvarno žive i svakodnevno egzistiraju u ovom gradu, što je u odnosu na prijeratni broj i podatke koje imamo iz popisa 1991. godine, kada je Bošnjaka muslimana u ovom gradu bilo skoro 3000 i preko 500 Jugoslovena ili neopredeljeni, među kojima je opet najveći broj, zasigurno, mi to dobro znamo, bilo muslimana. Mi danas dakle imamo tek 1/4 prijeratnog stanovništva Bošnjaka koji živi ovdje u Bosanskom Šamcu. Ja sam Rasim Kadić, rođeni Šamčanin. Inače živim 39 godina već u Njemačkoj i tamo radim, tamo imam familiju, imam ženu i 3 djece. Dolazim često u Šamac, prije sam dolazio, vuklo me moje rodno mjesto, nostalgija se nikada nije ugasila. Dolazim da bi posjetio svoje roditelje, još imam živog oca i dođem njega da obiđem, a onda sam redovan član ovdje u džamiji. 3-4 puta dođem godišnje i koristim svaku priliku da posjetim džamiju. U julu sam bio u Srebrenici, sad sam došao za Kurban Bajram i usput da vidim kako mi je otac. I tako je to. Nostalgija je, rekao sam već, nema joj kraja, uvijek ostaje i to je moja kratka priča. Nažalost, Šamčana više nema, oni su protjerani. Zove sam Ubino Čanović, imam 4 djece i suprugu. Vjeri sam se fački okrenuo, ja kažem, ušao u vjeru sa 40 godina. Odrastao sam u komunističkoj porodici, sva mi porodica takva što kaže, bila u komunizmu. Ali smo i bili tu negdje blizu džamije, na vratima džamije. Ja sam 40 godina odlučio da uđem u džamiju. Za 7 dana sam naučio da učim ezan, pa sam bio na usluzi Sume Efendi Safetu Krahmetoviću. Imam 2 djece u medresi. U medresu nije išao niko, ne pamti niko. Allah mi dao 4 djece da moja čerka prva krene u medresu. Sad je 4. godina medrese, on se zove Selma i Senad. On je 3. godina medrese. Znači, budi se islam u Šamcu. Ma koliko neki misli da u Šamcu nema islama, ima. Znači, djeca, znači, to su ko klice islama, znači, to možda da i drugi se ugledaju na njih, jer Šamčanima treba školovani muslimana. Bez škole nema ništa. Načelo islama je prvo uči, čitaj, znači obrazuj se, bez obrazovanja nema ništa.